Sad imamo primjer križanja kod graška. Pratimo jedno svojstvo, znači jedan grašak je visoke stabljike, drugi niske. Isto se radi o monohibridnom križanju jer pratimo nasljeđivanje samo jednog svojstva i oba roditelja su nam homozigoti. Ovdje sad prvo moramo odrediti što je dominantno, a što je recesivno svojstvo. To je zapravo nešto što moramo naučiti. Znači visoki grašak je dominantno svojstvo, možemo ga označiti sa velikim V, a niski grašak je recesivno svojstvo i možemo ga označiti sa malim V. Znači ovaj prvi grašak visoke stabljike, ako je homozigot, izgledat će ovako. Znači svaki organizam za jedno svojstvo uvijek ima dva slova, odnosno dva alela. Ovaj niski grašak isto je homozigot. Znači budući da je nisko svojstvo recesivno, naš niski grašak izgleda ovako. I sad dalje je to jednostavno. Moramo napraviti opet križanje po onom principu svaki sa svakim. Znači u F1 generaciji dobit ćemo ovakve potomke. Oni sad više nisu homozigoti, nego su heterozigoti, zato što im se razlikuju aleli. I budući da je visoki rast dominantno svojstvo, svi ovi će imati visoku stabljiku, jer da bi se dogodila niska stabljika moraju se susresti dva recesivna alela.